Došlo u hadis da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na prilika klanja, a vrnal. A velika stanah od seđda, polačelo mu bilo su blato. Taja džamija su palme, pokrivena su palmine lisjoj, odgojila najgubave generacije. Jer ne odgaja luster i zid i tepe, nego odgajatelj i ljudi što sakad islam. Ljudi što sakad da radi. Pazite, gledajte, mi je danas svi svačemo ma načinanje. Svi svačemo. Znači, kad 5 minuta ne možeš da ostaneš da tebe da nauči nešto. 5 minuta ne možeš da go seneš, da sene i da zeme i da nauči nešto. Slova ne zna, Kur'an ne zna, sure ne zna, sira ne zna, tefsir ne zna, akida ne zna, hadis ne zna, tija ne zna, ništa ne zna, ali neće nauči. I pored toga smatra da ništa od tijela ne utrebe. I pored toga smatra da je najhuman musliman. I najučen musliman. I najbolji musliman. Nacrta će zastane su ashabi. Da ne rečem da je Paulov od ne reče. Na osnovu čega? Na osnovu čega čovjek dođe do tija da sam sebe stavi tija epiteti? Osim, ne mi panuje ništa na akal osim tija da šeitan go bodri i šeitan mu dava snaga i šeitan mu dava kuvat. Jer ako najubava generacija ashabi koji bile su poslanika, koji učine direktno od poslanika, se plažine za neke stvari da zboriti, se plažine za puno stvari, bi se obraduvali kad bi došao nekoj od beduini da praša poslanika, im bilo zabranujeno da prašuje. Da ne bi im bile neke stvari zabranjete zbog mnogo pitanja. Jer čovjeka, znate, voli da se pitlači. A tija, a posle a tija, do ne dojde da je haram. Če dojde za neko stvar da je halal. I on će početi da prašuje taja, do ne mu dojde da je haram. I kad će mu dojde da je haram, sada ja ne mogu da ovo rabotam. Pa ne prašujno, ja sahabi ne prašuvali. I zato ja govorim, veri, bi smo se obraduvali kad bi došao nekoj veri od beduini da praša poslanika. Beduini kad bi došli, kako go vikale poslanika. Kako mu se obraćali? Ja Muhammed. Ne mu se obraćali sa šobom. So termin koji im bil zabranjen ashabi. Ashabi nikad ne go vikali kako? Ja Muhammed. Nikad. Nego go vikali o Allahov poslaniću, o Allahov vjerovjesniče. Čak Allah azze wa jel nigde u Kur'an ne doziva su ime o Muhammed. Nigde. A znate ti? Allah azze wa jel doziva Adema, veli ja Adem, o Adem, ja Musa, ja Nuh. Direktno su ime. Poslanika sallallahu alaihi wa sallam nigde su ime nema. Allah azza wa jel. Treba vjerovjesnik. Dođe jedan od tija beduini, ide poslanik sa sallam, on go vleče nazad, A znate, da ideš i da te vleče nekoj sa strane. Go vleče, go fati ovde za nazad, za miška i go vleče nazad. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam se zavrti i mu se rasmiruje. Mi danas kad nekoj nam kabini zlavota v tak je gotovo, tja da pa nije više. A zamislite tija poslaniku, a zamislite okolo njega ashabi koji ne davale poslanika sallallahu alaihi wa sallam ništa da mu ugrebne. Ali ne bilo tija samo na jezik, nego tija bilo u praksa i u život. Znate da ova ashaba kako fatile Mekelije, mušnici Mekke i kako stajle da bute pa i mu rekle, a bi si posaka vedi sija ti da bideš na sigurno, a da bide mjesto tebe poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa im veli ne tako mi Allaha, veli ne bivoli gdje veli trn da vošo, ugrebne, a ne veli da bide mjesto mene. Pa zatim nakon toga dovi protiv njih, pa zatim nakon toga počele da panuje to nišo da ne bi je fatila dova, jer oni znali neke stvari i znali što je istina.
I čovjek dobro zna što je istina. I dobro čovjek kad se zastane zna što je hubavo i što je lošo, ali strasti i šeitan ne da čovjeku da napravi to je krov.